Pinakarabongan dito mo ito sa fata na matua, katumakin ako ng ni sa voy rusang vulko on na miniti, may lima na kalokos. Sa tawa talaga namin ko na yawa ka so much kumikan daru, o total Fiji, na iwasan nga na ni Vitifm Suru na Belo. Ni sa akin na pagiti ko na sa siya machikumingo na platform tolo na VTFM Facebook Live, VTFM YouTube channel, kina VTFM TikTok, ni sa mbulo na talaga na siya machikumingo na VTFM 92.2 FM, na lomani nomani lori, lomani nomani vivo balik kita sara, pinakabali mo na hindi kita katiko na frequency na VTFM 92.2 FM, 92.6 FM, 92 FM, kena 92.4 FM. Ni sa akin na pagiti ko, na yawa, ni Benanomi, na sera na VTFM Suru na Belo, fuel, refresh, and win with total energies and Coca-Cola. Ni sambulo na nasa suko chuko na takataka na kami ni ko sa mondo chuko ng basi, mondo chuko ng minibus kena taxi sa lori ta mga o sema chuko mikina na kami na ko sangay chuko kibale ni samoy ta na takataka e nando tala na singa ni ko bukelulu. Na kalima ni singa ni Volomachi, ngono mo nito kani Mike Randua. VTFM Suru na Belo. Ni sambulo na kana maramatina ena non tabe bal ni kuro kede bina bale bana bambutay ba kay kabitiko ana kabiniko ni sambulo na talaga na sa suci ko na takataka wondo chuko na lori ta mga osama chuko mekina na kabiniko sangay le suki bale ni samay ta bana takataka nando na ito na singni ko sa ba ko tida ni ba ni binaka ni na ya to saramanta ki bale na ngai ngai ngori ke sangay vele ditu o mai bale mo ngole kan dor ni ngune ngona mo liu manta i bale o sana pa mulut tatungan ni beke ni nanto wakauluri na nanto be ngau ni sala pa ni ne bina katukan ni nanto makatu na wakauluri na nanto be ngau ni sala
ana kabini ko didi chiku nga na CV chinga ndono nga me kauchi ko manan point A kina point B. Ndomono to no matasere na sabon indalelo mai na pero tega mangosa ni semi kaitani sa bo rusang bul miniti me lima na kaloka ni wotinga ibida na tukutuku ni viwo lengo sana ngai tika buchuka na namuni na numi ana sere na Vitifm Suru na Belo Kei total Fiji. Mbulo benaka my brother Johnson Lee. O sabang mbulo tu ane vi kemuni na kabinani ko Mr. Johnson Lee Knox Seni mbulo benaka Joe Matthew bina wale wana sama chikumai ana kabendai. Ni sam bolo benaka satu mani chiku nonto bene numene sere bolo benaka Johnson Lee bina bole bena sama chiku mana kabini kuna puno panga ombati obo iri iri tiku mekina tetinku anando na kono kono gore Johnson Lee ni bolo benaka Knox Seni dolo bena Joe Matthew bolo nakwa matangali akere chiku na sere katara ba magane nume chiku mekina verna leuni koro kete sara erna sele mai naita siri bolo nakwa abatala kena ve JK banganu ni bina chuka ni William me wanga na ivalu mata dolo bena Ricky meli na yadale bo bina bole bena sama sara chiku mai Brisbane ma Australia bang bolo tu ani me meli na yadale bo ronunia litio ethylene ke meli junior bolo bena ka usai ambiu mai wai bang bolo tal chuka ni mele vale ngatu nitonga mele vale ngatu nitonga bolo benaka bina bole bena sama chiku manaka bina kani kuwa mengene no michiko olita of faith ke losalini naitata mai navua narupa rosi Kalsa Road ngango bina bole bena sama chiku mai Kalsa Road o Sina o Josh o Rupa ilimo o Torri ke Pere watala kena be nabongongo Michael Indube bina bole bena sara chiku mai Australia ana ka bina kani konong yata bolo bena ka business vera kauta bolo oba ngonga i Perth mai Western Australia mare de tukana bina bole bena sara chiku mai Selusi na itenge bolo bena ka bina bole bena sara chiku mai VTFM Facebook live FJ apisai bolo sia kere chiku na ser katara ngore pondro musinga boys arto mai watu roba karto ngito chiku na chimi ni Stingray Brothers kartu bawa rocu ngango ana soto lebu ni Nawaka Sevens. Do sambulo bina kana tim ni Stingray Brothers wa ni bina kana buku ni bako koyango. Kena ngai mai na soto lebu ni Fiji Bitan Nawaka Sevens.
What you do it to me. It is unbelievable. Navongan ito mo sister Fumi and sa suspicious minds sa vo tini katol na miniti melli man kaloko na pong bulutuan ni Suni Steven bulo binaka Vilya me mataka na ita ni bulo binaka ngonga way malika may nanti bulo binaka den tawaki ni Vula Pacific Center for Maritime Studies bulo binaka Suni Steven ono ni binaka ngendo na makachiko na namdo sere ni wuchi nga ibida na itukutungo. Menaka tomani ka ba kurich ko naman na numina sir and eka bini ko mulo menaka Suni Steven William Mataka batang laki na itani mulo menaka ngo ngai we malika mainandi den tawaki ni bula Pacific Center for Maritime Studies ndo sam mulo menaka Suni Steven bina boleh besar na pengarabi Samuel Kai Lawandoko mulo menaka Mike ker ko na sir katara mongoro meranga na num chukuni kina na ilala ngone kete sara na Golden Ocean Company Limited era sema chukuma na kabini ko ndo sam mulo menaka na staff kete sara ni Golden Ocean Company Limited. Mula binaka Paul Nabuki, Nanda Kua Brothers Farm ngango edolo suba, kere chiko na sera katarava, mera tunga imbono no michukumekina, na ilala ngwane ra chungo na farm, Tambun Rabu Mes, Sabanada Junior Dholala, Usea Langilangi, Semisi Henry Mbari, Arthur Michael, watake Josepa Dholala. Mula binaka avisaki takau, sera saboro take chungo na mengi nanumi sera chukumekina, waina wanga, waindina maina itasiri, verto na nongo pito manyo chose pa takau ke na nona pubale sa pa kau titiani na bakonu ni binaka en na ekabendai ai sana italo no ke andi tau kerin damu damu serbo karlistal chunga no lomangan ni bidan madao sa ochi
Pinakanapongan ito mo kirin tamo-tamo ni uto tinon to pinanumi na sere en kabini ko ona po multo ni mans na ulibo mulo pinaka Mike pakaraw tungango na suka en BW Holdings elo toka o Joe o Mala o Kula ka pangamimbinga ve mboso noke mulo pinaka Samu Bruce sa pa kuno ni pinaka tsukan na kabini ko Bill Lesenia mulo pinaka Peter Matakitonga mulo pinaka tau Mike pa kuno ni pinaka tsukan Rachel na vakarai mulo pinaka pinabole na sama tsukamai en kabini ko mangai nanu ngabe kito na poka sanga poka kabichingo o cheli o ana o sulu sama sar chingo na korongo dautata mbau maitele mbola benaka lia koroi na kuli ni valu mbola benaka na sera katarapa menga no michu mekino neto security o tosese en fresh head butcher e suba tamai luke teki mbola benaka tabalengu saba ko titene na bakono ni benaka en kabini ko na talano nimbasi nimbarabi e pelikuro lemba ena Vitifm sabo bekendaro ono na miniti me lima na kaloko na mga talchangan lima na kaloko na tumasere enan dingin damoni sana dabai ke na Vitifm sur na belongga na mga tala na kabini mataka manave mama na vakin na lima ne kalungatan ni mga deyong ni samode
Nabanga fonga nito mo iturang na ita e pelikuro lemba ni talano ni mbasi ni barabe. Sabo indo na miniti may lima na kaloko na makiili ang biutu enay rongo enalima. Ni sambulo minakatale ena VTFM sa limandono na kaloko. Nimbulubinaka Iliana Mbiutu na Irongo na Vitifm na Fiji Village. E pakarita ka na minista ni Buli aseri ranronro ni sa pakarita ka woti pakaposa na vice chancellor ni Korni Buli na University ni Dheba ni Pasifika Professor Paul Alwalia en council meeting kapag ador may kukalin siya ng bagisa o tinisa pa kadeng mo koya en ano na itutu. Iya etoro nga na itutungo o koya en alo matali ni bida na madawa di naman tangani pung kana kawai en basi ketiko membaleta na tikinongo. Ena nona sumutiko na nona itukutuku may buwana presidente rato ninga malalapalau na lamu ni balim bosyado esa pakasal tegiran rondo na prime minister siti beni rambuka menawalia na lengongo kay na Kornibuli na university ni Deba. Erto na suliti ko na norto ribo na tamatagatagan ni Buli kinapali ni bosyado salmureti nga na pagatutu ni kanangan rebi mekautani na no repeat policy. E pare tangan kena minister ni samba sigati kuna non rapa kawele-wele nongoni Buli baleta ni kiapa kaira pasi sesianga erna toso dak nga kena kalasi kataraba na ikuri ni tukutuku ena ramuni na reida ena neto website na Fiji Village. E ala kipetal no ni kuana commissioner ni obi so rusati tunrabu kena coordinator na Fiji Women's Crisis Center sa mima alia na kena nganrebi me banggang gadota kena non randau kaweta kina kisi e ribote ta kani en station ni nobisa membaleta na non randau bagraraw ta kina marama e bare ta talanga otun rabu ni maruta ka kepaka engan rebi me bagador na betum bere beira nobisa me na ruana tambanongo me bagarambe lebuta kana non rakila ni bengarabi na fly half ni tim ni suaya shipping Fijian rua o kilab manse na namagiti ko mena biuta na tim ni rua ni dabo na sota ni Shop and Save Super Rugby Pacific en na yambay kongo kame na ngole ki barani se. Kita usaba kau teso na pakatataru kina tim ni rua ya siya wara giti ko na kiana madala. En buku ni norto baka nama tikani na tim ni suaya shipping Fijian rua en nanggito na madongo e may baka daw raitin kabitun na baby saw na kina doon na baka tabulidi en na loma ni timi. Na tim ni rua hero na sote tiyo kina tim ni Chiefs ni buwan rosa kalima na miniti me ba en baka ruwa yung go may lautoka. O yan ni Rongo na Fiji Village ilan ang beauty na itokani. Ni sambulo binakatala ng doborong wale si ena VTFM 92.2 FM. Ni sakin tabagi kina ewo ni tubasere ena dingin-dingin damuni. Ena beto ko ni binakani New World IGA Better Choices Better Value nan dingin-dingin damuni. Lima na matsere satu barong gomer na bengkati ani. Mana itutu ni number 5 antaro na tigbukin na anang kala kita tafa na tubasere ngo ni sa tambeti nan dala na dedere ni tutu langi-langi ni number 2. Number 5 mana kabe na noa. Number 5 tale ena kabe ni ko na mata sere ngo na mata ni bola e nando na to serevo ya dani sere tamaya kata ko torivo kar lista nga no mangan yang bakyo rono dolo rusa mulu kali mana sere na tamaya mata ni bola e na itu tuni number 5.
na velo take mong sana ito ni Lotte Junior kira to naman sa na lembang boyawa ello may nasaw sa 7:05 and tini katulong miniti ni uti nga evento na ito kutugun bibuling ondoro ng dewa mandoro na rongo bata and doon na Sir Makawa and nalangata chuko ni weekend o text baka ni uti nga na Sir Makawa andaro sa andeo sa rakin naman sa ni tutu ni nambaba. Waka dina taka karaidur tau nandang gitu ena timinin rua. Waka bina kabi punja sini sulina binga ona tali me bakango kana ngule labi rendre. Kama takapa rawa sara. Wuli ya endo na rua ba 5 kilogramu na punjas flour. Scan taka na QR code ena posta ena lobon store sini newspaper si online. Waka leo na fomu bakarutaki ki nomor siti ni boli. Leo barsulu karun da boli era kalonga tani bota bina kango. Howdy Fiji, sao tinawawa. Fiji Airways sa bakarutaka na buka kasenga ni alani. Buka mai viti ki Dallas Fort Worth. Buka bakatolu enang dua na madhawa. Sarava ka bakantine taka na totoka ke Texas. Ke na kena itovo. Legendary cowboy. Kakana ke na marau. Ngai kuria ni orani buka mai Dallas Fort Worth ki New York, Miami, Atlanta ki Europe. Book at FijiAirways.com singiri ena viwan dua saiva tolu 5 viwa. Si vitu ono va. Fresh ear deals kay Subrails. Loko na ka na namulo manibale, bali bola se bali kuro. Nayaya mantangan ni koribuli na indambe tebeli yaya ni bali bola ngai radhaka nga ena nonda banua. Na kene kawa uka kau may banua tani. Ngai tiko na beya bali kuro may na coffee machines, kurniti liba, blenders, air fryers kena bunga tale. Na beya daronga karambulang balabu may baka na Sefil, Sunbeam kena bunga tale. Body kena bay Subrails. Fresh ear deals, siko yani bay Subrails ni kuwa. Vitifm Rewind kay Shop and Save. Pinagkanto na Sir Makawa, nanuto Sir natangin into like komo. Rongo ta kena bakatangya ng ngungo kena lang erto lang tayo no text baka menganiti kenta yan ang ngungo nalulubu nilomago. Nalulubu nilomago daw tangilo. Usotala ko na momosi longuleya. Nanongundi na sendi semba. Lutundole, nandina kabo roba kada.
Pinakanavongan ito mo i-text baka may lang ato chikan doon na sir Macau nalulubo nilo mango and ay wasan ng onon dingin da muni and VTFM na vito kuno pinakani New World IGA better choices better value. VTFM Rewind Kei Shopping Sale. Nandingin-dingin da muni and VTFM. Vito ko ni New World IGA. Better choices, better value. And ay tutuni ng baba manakabi na no ng baba tala nakabi ni ko J Tauleka. And ano na servo ng Delaniway. Hey everyone, check out Volt Milk Drink Powder. It's super versatile. What would you make with it? I would make a glass of milk. That sounds awesome! I'd make smoothies. I love that. Perfect for making burpees. I use it in my creamy pasta sauce. It adds so much flavor. A teaspoon of my afternoon tea is a must. Totally. It's a kitchen buddy for sure. Grab yourself a pack of Volt Milk Drink Powder today and explore all the tasty ways to use it. Iko tukulap ti kumain ko review. Yung namarta ka na Vika, na sulvyo na nungu Samsung, na misi ni sabsaba kina TV. Ras, yung sam, pero sarang nga bali po. Yo! Zona ka na naman bali maging home and living. Security to, and biya ang may baka na Samsung TV. Misi ni sabsaba. O mani kina voga mo kitali. Kasi ang yaran ko nga ni story home and living kung wala kina. Kami doon na mo Samsung brand ni Coca. Home and living. Authorized dealer of Samsung products in Fiji. Sangaw na ni volley. Velocity saraunya kunikina na vesulu na nganiti ke mundo waka vuvale. Ena sanga ni toto watatale kendua ena isulu otokara. Waka mwade ena nomu isulu makawa. Na isau ni sulu e rovinga ni tiwe nakakena nomu waka tau ni tanga. Tiko na singa iwe mama kina na isau. New stock, se fila plastic sale. Dingi taki Velocity mena mundo sitau waka vuvale. Velocity, your new shopping destination. Give your event a fresh look with Total Event Company. Upgrade from outdated displays to eye-catching exhibition gear like our fantastic stages and tents. Recently seen at Fiji Showcase as the main stage and Miss Hibiscus. Our setups are anything but boring. Reach out today to explore our amazing rental options. Call us 3314-766 or send a message on the Total Event Company Facebook page. Let's make your next event unforgettable. VTFM Cerebro. Pinakanamat sere may rongo di buo non roto sere na kami ni ko at se fata veta ukula kaya namat sere na malumun ni tombu kay na ivo kura. And ay talano kay nong gutangane. Ngwe sere vo release talaga na mga niyang bakyo ngo nong gutangane malumun ni tombu kay na ivo kura. Nakadibukila singengo go salisia nombo may takali alisia muto kuruseti wala ni se lakini tukutu yawa kubiti wakati Malkoro wai masangat no koro. Somo watigu o beauty kejo. Mai tomaniani au luburi. Kau bikai beigarabi sama ilina. Uataki wale koyali nawati nubutangane susungi bakabu tewakila sili yarusala kiratukan dawi mangito rakabi Kola kiti bendi sana Dewa kibarani se
Deve vata lubebu ke mui bola ebe itamba yambaki. Somo wati o beauty keito. Mai tomani ai aulubudi. Kau bikai beina rabi sama ilina. Buata kiwale koyali awati no tangane. Mai waumbili sarsole sombule au sariko. Deve no sesaka mati sababu niko. Sombona wati kaibu sutia anu mende anu tatau menggunakan yang masuk ratu lalu benalu. Somo wati o beauty keito. Mai tomani ai aulubudi. Kau bikai beina rabi sama ilina. Buata kiwale koyali awati no tangane. Koyali awati no tangane. Koyali awati no tangane. Koyali awati no tangane. Ngorina vonga neto moicho se fata vetau kula ke na mata sere na malomuni tombu ke na ivokura na ndua tala na nato servo na malomuni tombu karlisa na lomuni mbake ngone tala no ke nongutangane. Nandingin-dingin damuni and a VTFM. Vitoko ni New World IGA. Better choices, better value. Ena itutu ni namba tolu mana kabina no namba tolu tala na kabina ngone tala no ni non rawa sota endua na dhauruvu ni vanra maingau. Wata ke nandono ngone lewa ni mburo tukula. Rua be reidi ka be kile nga ne volomata sa ronga e naki mero sa kaku ni sota chunga ni volomata mero sa mai sota sarmatanga mero be rai e na matana boto. Na ngai no nei kau le suna dhauruvu ni vanra maingau no nei tala no chunga na totoka. Ke kwea na ngone leo ni mburo tukula go. E rui kamidandina. Seni lemba ni mua ingau. Ena tutu ni namba tolu. Dingin tamuni. Ena veto ko ni binakane New World IGA Better Choices, Better Value.
Ngore na vonga ni teman tu kamida na matsere na seni lamba ni moingau. Dabutu mai panra maingau. Na sere erui kamida dina na nondaru sotango. Via vakasanga mbekanga indrendre indua moreda mengarava na vakasanga. Wani onga iwa viko tale na vangangara. Vai rotisserie erto vasanga. Uku kutaki kartu waru taka nai bakalomo benaka. Songo vamanga. Somati vamau sigrisudu se tebu. Baru taki anela mamarau. Vai kana karatala itaka na bulangi. Gai totoka na vangarabi. Songo lemu se songo lai. Giri vai rotisserie. Ena vio olima rua viturua ka otakira nikua. Vi rotisserie roasting goodness. Kyo vakarati ko indone vunomo voli kina. Kuni lako tale indua na vanua. Fresh Choice me mata ini no mundingi. Fresh Choice Supermarket. Mai vaka yang ataka na lutu sombu ena vi madhawa. Mata ndingi ena vi kartu vakarotaka menga ni tanano mi vaka tau ni tanga. Groceries, frozen, walini mandrai kina vunga tale. Voli ena ngalala. Fresh Choice Supermarket, Marine Drive Lotoka, Denarau Nadi, Garden City Raiwai, Namati Heights, and Savu Savu. Fresh Choice Supermarket, where quality meets savings. Dola na nungu shopping voucher. Ngindotal tu kena nungu lori. Men konge Mitsubishi Eclipse $66,000 na kena isau. Oi, natapakati ko. Ae, yakele rauni nungu. Nantua nathanaulu na natarra tu wasingalevu. Oi, edak tu pakapayali. Vaka yang ataka nga $5 CCVia ena numu voli ena dona iboli ni Colgate. Scan taka na QR code. Bita ni na yadha mukena numu namba. Sao oka ena VCCV. Tini na madha na kena tariki na tini na yadha. Oti ni madhawa ena soli kina endua na lori. Na BCCV ne katini kantuani everready. Ganga ke Colgate. Tika na kailawaki. Nandingin damuni ena Vitifm. Vitoko ni New World IGA. Better choices, better value. Pinakana tutu ni number 2. Samba sikakina na kabini kuwa na matasere na uduni vatu Kei Vanravanda. Yata ni sere kena seba. Bulum naka momo Willy Saninga. Sama sara sikumai mani ava tokai malo maira. Ato toko na kimu sere momo ko ngau satu kuno juga. Mengai tata ngana sere ngo medhamu chiruru kina nedhamu rau nedhamu ke koe no ngane leo. Pinaka kirena muni biba sochi nia biutala nia usana no musarkan di sa ko na seria na uduni vatu Kei Vanravanda. Number 2 na kabini ko uduni vatu Kei Vanravanda ena sere kena seba.
Tomono tau na matasera na udri batu kei bandra kena seba erna itutu ni number 1 erna dingin damuni. Nandingin damuni ena VTFM. Vitoko ni New World IGA. Better choices, better value. Itutu langi ni number 2 nga mana kabe noa number 2 tale erna kabe ni kona ponga ni domoi turanga night emosin dia ni keno na matasera na tembar vibes tale na uani loka.
Sa tale na ua ni loka tembar vibes may visuka tale na itutu langi-langi ni nambandua. And dingin-dingin na muni. Dapat na boleh na vito ko rin na New World, IGA, Better Choices, Better Value. Vitifm, Cerevo. Domanda na servo mai vecho se fata veta ukula kia na matasere na malo munitombu kei nai vokura. Nai tala no ni sere kamida kei burabura.
na Cerebro e na Vitifm. Vitifm, Cerebro.
So sa te ki wedding golo kena nona matsere na bonga ke munia e nandona nona servo tuba ni bola sa vo indona miniti me ono na kaloko nama ki Iliana Mbiutu e nei tinini rongo eno. Mbula, I'm Jerry Tuai. When it comes to butter, me and my family only use Obela butter. Available in 200 gram packs and 425 gram packs. Go grab a pack from a store near you. Oda na bi wala taka na remote ni nomu TV and a Vodafone Play app on a rauni sarap na nomu yale alon dingitaki. Download tak ngala Google Play in the App Store, wala ya kina, katobole en alom ni tolus ngo wala singa kasenga ni somi. Kay saraba endo na buru-buru ni viva ka marutaki en na ngalo sarang ngalo. Ne wabi na kana pakai ngetaki me vir na lalai. Kakoto na nomu programa yale alo en a bulu da banga olla kokina. Powered by Vodafone. Terms and conditions apply. Ke baka ko satu bakarau, kona singa telingan reva mona baka bakarau. Mela urai rau nen ronro, na ban telebon mo betar tarakina. Itu tuba merto kila mai vale, e na ngone nilaga tubu koso. Me bakarau te kana kakana, isulu, wai, dini liva, ritio, batiri, e animode, wani mate kena so na yala maroroi. Maroroi revina kina duna vanua, kamera rau na kena laurai. Na itukutuku mai na NDMO, vito koni kina o UNICEF. Nangauna ena Vitifm. Ni sambulo na kena ngauna ena Vitifm sa onon donu na kaloko. Na vei tukutukum buta kata-kata ena nonda vanua kena vura-vura. May natambani rongo Vitifm. Nimbulu benaka Iliana Mbiutu ena itini ni rongo ena Vitifm mai na Fiji village. E pareta kan minister ni buli aseriran ronro ni sabo pareta ka woti baka posa na vice chancellor ni Kornibuli na University ni Dabani Pasifika Professor Pala Alualia ena council meeting mai Coca na bagi sa oti ni sana pagade ngumayo kwaya ena nona itutu. Ia tauro tinga na itutu ngo o Professor Pala na loma tali ni vida na mada wandina mantanga ni bunga na kawai embasi ketigo membaleta na tikina ngo. Ena nona somutigo na itukutuku mai buana presidente ratu ni ngama lalambalau na loma ni bali ni bosiado esa apa sel tegeran rondo na prime minister siti beni rambuka menawali na lengongo ke na Kornibuli na university ni deba.
Ertau na suleti kuna nortori buat na tambana ni buli kina bali ni bosyado salmureti ngana bagatutu ni kian ngan rebi men na kautani na no repeat policy. E paretang na kiana minister ni sa ambasi keti kuna nor bagolewele no ngani buli. Baleta ni kepaka pasi sesianga na tosada nga kina kalasi katarapa. Na kuri ni tukutuku na ramuni na reida na netu website na Fiji Village. E ala ki betal no ni kuana commissioner ni obis orusia titunrabu ke na coordinator ni Fiji Women's Crisis Center Shamima Ali na kiana ngandebi me pangangado ta kina norando kaweta kina kisi e report ta ken investigation ni me baleta na norando bagararo ta kina marama e bagarita talanga otunrabu ni maruta ka kepaka e ngandebi me bagadore na betumbere beira no obis me na ruana tambanongo me bagarambele uta kana nonra kila ni bengarabi. Na fly half ni timu ni Swaya Shipping Fijian Rua o kila manse na nama kiti ko men biuta na timu ni Rua ni dapa na sota ni Sopen Save Super Rugby Pacific na ambay kongo kami na ngole kibaran siya. Na nito tambanan ni Rong sa bakaw te sana pagtataro virtunan Rua iya siya wara kiti ko na kya na madala. Na itukutuku ni gito Vitifm. Me bukan nirto pangan nama tetikan ina nonton Tony Bala ni Swaya Shipping Fijian Rua yang na sota kina timu ni Chiefs na mo ni Mada ongo etin kabito na besa we me bagador na kina dono be bagatabulidi o Glenn Jackson kina loma ni timi na timu ni Rua heron na sota tiko kina timu ni Chiefs ni buero sa kalima na miniti me ba ena kabini bagaro ongo may toka. Vitifm Sports Report. Oyan itini ni Rongo men Fiji Village ilian biutu na itokani. Na tukutuku matata ni talanoa na itamba kene hero yalo sikova na Fiji Village. 92.2 FM Korobu. FM Ba. Vitifm e camida gay cachi. Sabanongo dalla mombi utiau Bulani vakawati ngosa lulugama Autuaki no darau na bisami lumamu Sera tola laina ngone kusanguletu Ananu mangani daru yala yala mati Bembiani vakawati ngome daru sukota Rekaya nito mama lumunda keleva na waga Indaru yala yala mendra kida sevinaka Namungala sabakana kula Rindende me bolia Atangi na iloka ni matani bonu Wakilani nende itunga na yala yala Luvendaru era tabutungu na mole suma Samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomang Mayalo yalo ni matamu ni babotu mai Come
bakana lawa no mu veda bilaki tau biau na kena uda vakila no momosi o tangi vatu ni kavara ko vele dayaki Kaliraki mai sangurangu kalomani Luvenda rura tangini alina wakatinani Bura burani alimaine to wakabetamani Tangi tu betamanda melangi para renda lumani Kimani adamona lesun mai vale Tobe raibula dale Katikinam bekane to binaka meke to gosoti Veta wasi sakani neto mulanga Pamole sumaya vale Meotina rarawambo Venda to bello mani ulavo Lemboy salu salu ngoen sengani yali Kosui gundina niko dumai serenu Aunanda karana voli medo bani woti Yala yala ngoko mate na kinayoti yoti No mudala kede makilaw sana bosota Niko tangi serarawa monge rai vichi oba Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambuni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi Para renda lomani Kimani adamona lesun mai vale Tove rai mulatale Wakati kinam bekane to vinaka meke itu soti Beta wasi ngo isakani neto ulala Pamole sumaya vale Meotina rarawambo Venda to bello mani ulabo Vitifm Drenrenga Modengu Ekoti ani Vikamunio Punjas Isang bulu menakan isakin tu bagi Dia bola. Wasan dengan orang event wakilan Drenrenga Modengu Right. And a VTFM 92.2 FM 92.6 FM 92 FM Kena 92.4 FM Isang bulu menakan talaga na sarasar cumai And na platform etolu na Bola. VTFM Facebook Live VTFM TikTok Kena VTFM YouTube channel Sakin tu bagi kemu itu kan ni Na Drenrenga Modengu And a beto koni menakan ni Punjas Celebrating 90 years. Kono menito kan ni Mike Randa Yau Mika Galombola. Gonde Messi kakaya. Long time then we saw you again in this Drenrengamadeng. Where were you? Tu vidala cinga na singa rosa watch. Yeah. Moni tipe tike na singa tu si te wasin roni tiku na Drenrengamadeng usata to mebero na turang arua. Yeah. Ni bebe bimbi kay bakal lebi au na tobi mati. Yeah. Sa tos su na bakini bula. Lesun. Sa
Bimbe kaital saka mani boni tu mate wate nga bakalele na runa sing sawo chen na nga mate isa fital tungo. Wanam. Sarto mani tal saka nga. Nalaman kay baka muna no movie. Angay chino mo sa kay wala kay balimbula. Alright. Oy. Okay tani sa to mate sa tangay dong tapo ngay pale. Dando mboto na way baka bichi ngo iya sa tuna kenda. Wala mo ndani bisi sumitaki. Ni may balimbula. Sa tabi mate nga, kau juga sa balimbula mulai hindi kebi. Dendo na kaya. Oy, konde kaya dem skot kon juga Samuel ni tumbal chicken kila. Iyo, korno rosota ya. Non rosota. Don na rosota. Samuel kila onong mo wili sa don rubi ko sarang bali. Muleta. Nambong kiro vital no chuk. Tuno kan don na kena serem ko onong mo wili ngo. William Saniga. Mulo na ka baka anda sarto ni buah. Sem sarto ko may mani apa to kay malo. Arne ko onong mo wili biro nano. Nabungo. Reda, bosu cukup banang wani ngoro Samuel. Iya. Dia unang gay lako ini suba, unang gay tabira kana kisun. Zaji. Au basa lo momo. Au se kela sara dora kada da ka bosa bala da pata ka. Matai. Au se ni taleta ka. Na los to kiko, no mail, no mule da panom tele. Asa chungo biau. Matai ni ka se be ko chukina, kene karwa. No po madala ta tu ne ke busen. Salay lako sawa chira ka tu mi madala ta. Salay to man. Salay baka isi baka tumbu salay rongo da televio. Oi. O sa uftak sarana Vitifm. Si, meron ka naman. Sa tukurang may Samuel la turang tanda mo nga borong ko chumikin na nga mate ko na kami kala no mo wili tukuro ka. Ka tukuna chuwa ka kun tu bong bulet la sona ka man ke musera. Ngela ko ni subo no ngela tabira kana kisun. Boleh na ka mo wili ya. Boleh may tuno ka nang ngande may. Iyo. Sa na mama tabi na ngaya ngela ko may. Sa adena. Boleh na katalan ang rebi loring ko na LM447 ratu Rusia te nang buno-buno. Kani roko mua dela kanto ndaw samu mai tele oleh pik mo ni bulingan yo tinga na bising na matalelin no pasien ngori ndo makasarangan na way mo apartment oi medida kamikiran na ben boleh mo apartment oleh taro bakina na ben boleh tani ke bakora dito so kata-kata ni singi kan corona time boleh pikta kena lugi mutilkan dua ite digo ke bukai ko na duro na kat mo ni office ko molako ito botar na lor ni sinike mo salin tingin ta sa mo lindur me apo mo apartment na ben na kwadi di subnusur bator to rutia Oke, melalui tabakina, robon tu bikin nabi okan robon. Yo, pasien ya, we guntu mana mati reception na apartment. Ode, ngoro tua, darah nabi naka. Darah kando, andawa sama mai telebu, kami bitu bonan remani LM447, ratu Rusia te nambuno bate kai kani rongo. Iya. Au sa ubon rukai sarangan noa. Iya, mamo rukai goro kai tongo kai telebu. Isa. Au bakan dosara lai pik ngoni buli macuna na beno ko. Na lipik tak tin na lubemu, pik mebe. Aku tahu cara ini boleh lebu. Pikir na lebih, tiga ibai. Ibai orang gitu ibai. Bantu tu cari lolo mu. Dan juga tam. Nah, upang ko berawi, sabira boleh usah bikin rawa, bera terus ya. Semua Suru. Ada nih muka sana orang terus ya. Suru nombongi suru domoni. Iya, suru singa. Suru kabinda. Otak kamera terus siapa? Aku tahu bera dosa mu, misalnya kan dari siapa? Tu rawi sang kau tak tu na bengkarabi, bengkaroli tu mantal na bengkarabi. Nah boleh usah bikin rawa. Untuk tadi mesti sen. Sobinak. Yo. Willy. Belum nak main nani punta siang main matuwatang belum nak main ke Baninggi. Patiki pusang. Ninda maya tadi buku ninda semua antang itu. Sa somo sa sila ng kumonto orang kay tunat. Kunil nga, may tao kaya na lumikiro may nandang nga mo din. Ako lusi sarangan ng bisnis ni tao kiko. Ako na mo mulut talaga. Kanan riba ni Ben ni Roban Raw. Suba Roban Raw. May liya. Pasal ka ba ko? Sa ko na minibas ko. Kele tu awandur tu na. Oy mo no parmen. Awandur tu na bus stop may center point. Kele no kono. Kele nga ako sa to sa mga liu. Gari bastol memur. Sa tondol la katumo. Nungo ba? Rombo malaka. Aku kela sarong may tolongo. Rombo malaka. Kaya daw no mito auto man sero sa kan toro na dan. O sa man taranga man na bosa ka polito ko na sa nino na minibus. Roban Raw suba Roban Raw. Rombulan nakwa nungo. Wala menaka. Au se arena alis talang gobi ko na itutukon to buta. Okay,endre mo na minibus. Alo nga may biyo sa tusa.
Sa kanin to na meu tarun ko kinanadana. Ora na bukanga boleh to mana sa na mini basa. Roban raw suba roban raw. Rombulo na kwa nung ono ni binaka chuka ni wasa ngono ko rin dene ngamodem. Ano beto ko ni binaka ni Punjas celebrating 90 years. Is it sweet or sour? Will it blow my mind? What does it taste like? Just give it a try. Zero Bites, the cumin-loaded snack. Zero Bites in the fresh yellow pack. Is it zesty, spicy, minty each bite? It's a snack unlike any snack you've ever tried. Zero Bites, a flavor that's one of a kind. Zero Bites, you've got to give it a try. Zero Bites, the delicious cumin-loaded snack in the yellow pack. A quality product from Punja's Biscuits. Hi, Luvengu. Hi, Ma. I'm sending you some money through Western Union. Thank you, son. Please send it straight to my BSP account. From Western Union to BSP? How? Use the direct to BSP account option. That way, I don't have to text it to their office and wait in line. With Western Union and Fexco Fiji, selecting the direct to BSP account option will make receiving remittance quick, easy, and convenient. Get your loved ones to try it today. Conditions apply. O kenan daw ena tuwa ka kena vei taratara? Tiko wiko na kila wakan daw ni wili taki kau wakalese ni talanga? Communications Fiji Limited. Kambani wakarurungi kena na FM 96 naftarang Vitifm kina vunga tale. E vangara tiko endo na sales executive. Kaya wakai tiko wiko na kila ongori sarau ni ombito may na nomu iwala kere kina CV ena recruitment@cfl.com.fj nimberne kadhiwa ni singa ni machi ronondolo rosangul kalima. Vitifm drenrenga modengu. Ekoti ani de Kamunio Punjas. Isa puluh menang termain dan dengan modemu kita kurang nak ada Punjas celebrating 90 years. Nama tahu Ayo. Dapat nama tutu kini kita lewu ni Super Rugby Pacific. Ena pokoknya dari tu kemana Churchill Park melutoka. Nang gitu nama tahu double header. Itu double header. Kalau malam balik. Nang gitu nanti nonton Fiji na Nrua Women's. Nang gitu tolong nonton tim lewu ni Nrua. Bintang kalau nang gitu kita nonton Fiji na Nrua. Mamani zona Siglip. Mamani zona Siglip baru tu nonton kan lewa tim ni Nrua. Otiasa nggak gitu na tim lewu ni Nrua. Bintang kalau kami. Rosa Rosa kalima na miniti me pa kaloko. Na ekabi ni singa pakaro wai saranga ko na lewu na Churchill Park melutoka. Oro din ro ke bataki itan. Iyo karena ngale bataki itan dim. Kita na liu na kawi warung buka ni otean meni ngare na sound check rara na system na rongo dira na katodo ko ni sebar ni tega butagan gitu. Orto ta tadi mo ngai. Tadi ko talaga ko ngai ni siguro buka. Oh berapa Oi, au sala ka Mula. Mula. Iya, vai, sora tikite to katuar ni soli. Iya, na tikite sa soli juga na morong juga na Vitifm 92.2 FM. Right. Ne wasi ngono ni bakata mesinga, wasi ngono ni bakatawa, wasi ngono ni bakata musinga kena bongi keiko. Na ve wasi ke ngono go era soli juga na yan dua na tikite. Ni sarang gitu ngoni Nrua, wata ke na tim ni Chiefs meloto. Ndo ke to suli na mataki ni kuwa. Sul sarang na marama mai nanti so ngoni ta panatan. Cuka menagi giriti na segini mataka. Amerane nagai kauti ko wana na tikiti. Kamu ini sini sarang gitu. Au veli sarang gitu. Kau kan orang cuma na tikiti. Na tikiti ke lewat cukuro ba. Ayo benar katakan na iyo kasi sing. Na tikiti ke ko veli sarang gitu. Inside. Liwen beli kecil gitu mata. Suka nga aliu so mutu mo na FL. Ia na bako bina kana iseu ni ngona. Mesa na kau kino tadingu ena na tata tu na bonongo. Mesa na kau so na butura ralebu. Di vivo maruto ke me ready ko na lebu bunga. Mesa rabi ko tolong buru so na matangali boso balangi sa na rambala ko tadingu. Sa o ko na mali chiku ko bati ke mika. O mika me no later mele MC. Me kede bakirara. O tadi ngoko na le songo no mai sona nito online content me right. Ni nito Facebook. Right. Ya ngo sama ibisuta kene tatelan matani ko satu kini sana bisau. O na MC sana soli vita dingo. O na content na vitam para todo ka sana ni mika. Ngo sabi na kan satu na AI. Dama mata bebe isau tak gimbal na teleponia. Ya udah boleh usah. Kita boleh ini mina weekend dan berbita ko di buana nonton mati minggu mata nila mau boleh teron nang gitu. Erong gitu ero kira nonton mata tim ini bonua na Fiji na berna marama. Na Super W kapatale kina weekend na turang na Fiji nrua. Kartu nonton gitu kena nonton torbu. Kayak mau nonton tiko kayak bakal dala, kayak bakal na ready na point stable na ngono ni Super Rugby Pacific. Na tim ini Chiefs so ko liuto ka sartu na table. Bagado. Pati kina tim ini nrua e chugo ni katini mbaka ni tutu. Na ngono na tutu ni point ni Super Rugby Pacific. Bila na magsautin daw tin karo kaya na timi sama iluto na tim ni Rebels
nangono go satin kan tua kiri tikan bala satu ne karoni manambutun tutu nanon tamata tim. Na baki sa oji talanga o viti na timinin rongo bola kan ningito kita ngartung gitu kene vici ertung kanga. Iya. Yertu sana bonuni tu na timini chiefs ore na nangito na mata sa oti si timira ora na timini chiefs. Gerto na monduti. Gai sartu nambon duti kana pun step. Nambah 2 se nambah 5 se nambah itu nangono ngasa tutu mendabu kena dabu. Ya. Nama ta timini chiefs ngori na utu tini ngonar to mai gitu kina nonta puno orto bola sari mendo kan utu tini tina miniti korto bari tegerto kina dorbu. O bola kasari ndo nama timini chiefs bebel kacarana kai. Iyo ngondo ne bogata kile bina kan indarida orto dorbu orto lingito itai sali bebel katungan nakai. To tira na kang ko sumay so na abam nila wala kami nila referee kaya makadikila na mo sa mabit ninge AI mandi keri. Iyo. Merang karo kami na karto na po isa kami na rito itabi. Kaya na dari batang isi di batike rito na timo. So na decision na sule baka na referee na ngono roso to kina vici ke wartas, uro ke wartas. Sangani binaka. Iya. Ando dono mena baka binaka kina tikina, birto na di baka chukuna so telebuni super rugby pasif na kaya nando dingi ta kina referee. Orang ni referee ka referee tiga referee nga Australia. Iya, aku yang untuk ni cuma referee mana ni korbu. Misa soto vici, betul kan nonton tim me Australia, menton referee me Perancis. Satu nabi bakang bauti. Menton referee me Irlandi. Iya. Satu nabi bakang bauti berna. Song-song ni referee. Song-song ni referee. Referee satu tundun dua sih. Oke, kemudian gor nangkara kemudian na European Cup sih apa ya? Kemudian gor Super Rugby sangga itu. Iyo, satu nabi bakang bauti nirnangkara apa itabi. Italia iko may na matan itu tapang ngayon dito. Senong timia. Senong mundo tim ni matan itu tahu tu may kina. Yung mundo mo nang gitu nga nandala ni sapa. Right. Kesa waktu ya sin mo dalaw bang. Go me referee man tayo mo nandun club game me korbo. Korbo. Sen tuwatang isi tengah apa ya saat desilon kamu mo kung kan sila. Turun kaya mo sa turun na mo ko may get out pack me korbo. Nandere kamu dengo ni beto ko ni binaka ni Punjas celebrating 90 years.
Boli kanganga bata kay punjes. En no boli katarapa, boli em do ne boli ngone punjes meba kana punjes milk powder. Wanda karamu se punjes breakfast crackers tolon raw witselu kalima na karamu. Skenta kana QR code en posta en lomani store se tambaki en nisiweba se online. Baklewe na fomu bagarutaki bata kinar city ni namu boli. Me raw ne nganga en andu bag kanisoli e tolon raw limu sabulu se rawa indura no mutikite ni sarangito meba kanisoli wale e tiu sabu kawalu taudako. Siku yani visto ka boli sarnikua mo raw ne nganga. Driver's touch na diaper ningone e dhaka mai ena vau kama lumu vinaka e totolo na kena mamada e mo kota vinaka nandakundra rautira vinaka ka maroroi na sosua na diaper malumu kasolia veluve mo na vakadhengu vinaka ndondua e na ngauna ko vakasamataka kina na diaper e matainika era na numanatina sai koena driver's touch volia sara endoni kua e vevo teaka o SCT iko sarongo dana kiana ngo ke sembera io vakarorongo saramaike. Go na My FNPF mobile app just got better. Rawa katotolo walengana vakayangataka. Raonyo somonomu voluntary contribution, somonomu additional contribution. Vakalewena kava kota na fomu kendua emate. Raonyo sosomi and BSP cards, Visa cards kina M-Paisa. My FNPF mobile app sa rawa sara. My FNPF, securing your future. Hina, ang dito mo kan tira na po ni Sendango. Raonyo lay